Zuzalapa, Kupa multipurpose pralia Nivaya, Chapaa Chen Chita Lasakosayana Ji Sakuntala, Nepadiya Kala Sanskriti Taji Laji Bhasa Sahitya Chigum Hasika Kha, Alitukia Tahi Linkategu Makategu Napa, Chuchego Abhivarana Chigueka, Toy Azuyata Puwanke Guniti Nyago Sagu Palaka Jazo, Chapaa Chen, Chapaa Chen Nepal Bhasa Kyoya Titi Hani Bahapi, Bektipi Bona, Wake up in Gohe Nuga Dunia, Kha Ninikane Yakuzi, Ale Tondasa Sahitya Sambandi Chu Kha. Ninikani Yaguniti, Tana Sahitikar Fajo, Suresh Pradhan Sahidi, Tunkukudu. Ali Weka Napa, Nepadia, Sahitya, Nap Napa, Nugu, Bidakathan, Nyawaya Chungu, Haiku Sambandi, Kalabala, Yaguzi, Tadasa, Weka, Niwa, Haiku Kyoya, Kojina Ziadi, Napa, Weka Tama, Safal, Bevasaina Ziadi, Ali, साहित्य खेले वेगु शान हेवा वा साहित्य नाप्ना पसे वेकन थगु व्यवसाय न यनादि तुंकुगु दुधासा घरेलु तथा साना उद्योग महासंज्ञा पाखे वेक निवर्तमान मखकी नापाम वेक कजि नायन जुहादी थंकुदु थोए विषय सकया चाहिँ वेक नाप वेक या नुग दुनिया खचे नेनिकने हियाको जी छासा वेकैतना चपासे लसकसया सुरेश चिता चपासे लसकसदु जजल्पा हजुर थौकने छि नेवा हाइकु खया कजिक थ ज्याजो न्याका जना दिएको दु गु कता चाहिँ ठुगु संस्था ठुगु ठो समूह गु ठो पुचादु गु कथा चाहिँ निसन वसक कनादिसले थो नेवा हाइकु खयो प्रादुर्भाव अथवा स्थापना अथवा प्रतिष्ठा के थो नेपालले ठग्ने चैत 11 गते चाहिँ डेटा खगएको अर्थात लकडाउन जिनुका हजुर साहित्य नापनापा मेमे न खय गतिविधि त शून्य थे प्राय जिया छौ अवस्था जिपि निमसम पासपिस प्रारम्भिक रूपमा जिमसा सल भएका आछिया सजि त्या टाइपले आतो ते संकुचना कि मोनोटोनस या चाहिँ मनो त मानसिक तनाव चाहिँ पनि अझै चाहिँ सुसु फेसबुक यक्को आएको चाहिँ पिन्थु त्यहाँ चाहिँ फेसबुक मार्फत चाहिँ हाइकु चाहिँ व्यवस्था या मैले रेउ चाहिँ सल्लाह जलाउ के मध्ये बाजु दिलबहादुर चित्रकार नदी प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ जिपिनी मेसे सल्लाह जिया अलिलिपा तो टिममा चाहिँ धर्मकृष्ण सिकमी जिति पूर्णिमा साक्य जिति केशरमान ताम्राकार अमेरिका दै वेकपी जिपि पेमन्यामा चना चाहिँ थुइता चाहिँ थग्ने 77 साल या वैशाख 3 गते हजुर चाहिँ न्याकाउ ख ओके न्याकाउ दे चाहिँ नापा चाहिँ किपा फेसबुक तैबे ओके किपा त सया थै त सुताउ ख हजुर उक्त 575 सिद्धान्त आएको चाहिँ यानाउ ख अरिया ढुङ्गा चाहिँ पासपन्यु चाहिँ आज अस्तिको याना मगा त बन्यो वाचन याना माला देउ चाहिँ पासपन्यु सला बेच्ने अहिले जिमसा प्रत्येक महिना छक चाहिँ पिएम भाजपी अथवा मेजपी अथवा भाजपा मेजपी लकबकैना चाहिँ पिएम स्टार चिकु आएको चाहिँ वाचन एक होइन के छौए कि पायो आधारले चाहिँ वो चाहिँ फरक थथापिनो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट या जला मलाई हजुर हजुर ओके या रुङका चाहिँ पिएम हाइजिन पिसा चाहिँ चिकु आएको पनि ओके चिकु आएको बोली चाहिँ अहिले समीक्षक पाछौ चाहिँ समीक्षा नदी ओके मगा मचा हन तनावन्त चाहिँ वेका मितल नदी अले वो ढुङ्गा चाहिँ हन ओके न मगर दिया चाहिँ हन जिमसा चाहिँ आएको सला ज्याजो न याना हजुर सला ज्याजो त्यो चाहिँ छौ कथा या मेन्टरशिप थेन तो कथा त्यो चाहिँ सेनकनी या चाहिँ थौकने परिवेश आएको गत्तु देशय गत्तु विदेशय गत्तु संसारभरि आएको यो छलफल या अले हाइको गठना चाहिँ मा हाइको गछिल कि बालाई गठना वन कि बालाई थियो चाहिँ अझै कथन न्याकाउन दो ठाउँ तक दुने अथवा गतिविधि आपलाई चाहिँ कि पायो कथा चाहिँ प्रत्येक वाले आइतबार चाहिँ आइतबार त्यो शनिबार तक यो दुने चाहिँ के हो चाहिँ मूल्याङ्कन अझला अध्ययन चाहिँ खुइ सोंगु संस्करण हुनुला हो त्यस्तो हाइको वाचन यो संस्करण छिनपिङ्गु सिर्ला आयो शनिबार छिन्याउ संस्करण चाहिँ अथेस्तो सल ज्याजन छिन्यो संस्करण सिर्ल छिन्सुङो ले मेउ चाहिँ थो शनिबार चाहिँ भइजे सहल गु लकडाउन यो
छेलिगु कथा ठो पुचायागु पति बलिस्ता जुल चिसा निसना दिला सुरुवाती चरणे गोमा चाहिँ आबद्ध ज्यादिगु ख नापा थो मूल्याङ्कन याबला चाहिँ थो वाय हाइको त्या चाहिँ वाय कि पायो आधार हाइको चेउर्या दैते दो हजुर ओके पीमा सिन्यामा पीमा जगा दुथ्यायु क हजुर अले वो अपयावना चाहिँ लिपा चाहिँ ठाउँको नै एभरेज दियो चाहिँ 70 75 80 नैन्यामा चेमा चाहिँ एभरेज वेकअप चाहिँ दिएको दो हजुर अले जिम्स तो फेसबुक ग्रुप न चाको दो नेवाएको क्यार्या उके ठाउँको नै दुजा दे चाहिँ खुसा चाजो खुसा पीमा थ्यामा थ्याम जिरुङला हजुर वो त्यो मतलब रेगुलर चाहिँ पिए सच्ची नमायाका चाहिँ हाइको चाहिँ पिँदो त्यो चाहिँ जिमो अनुमान दो हजुर ठो हाइको चाहिँ पि नुगु साहित्य नुपि साहित्यकार पिन्दु थ्यागु दुकी वा प्लापि साहित्यकार वा मेगु मेगु विदाके पोक्त जुयाति पिन सहे ठुकेन ससान्याका दिगु दु छु दो ठुके मिश्रित प्रतिक्रिया दो जिम ससेबले मला गुली गुली चाहिँ फुलापि निरन्तर कथा चाहिँ चौदो वेकपि फुलापि धाबला गुली प्रविधि मैत्री मजिया न वे मफया पिन्दो हजुर गुली चाहिँ इले मलाना न जिफो गुली चाहिँ वो लाता चाहिँ वो मोबाइल सनी वो कम्प्युटर सनी चाहिँ भरिचा असुविधा फिल यापिन दो अझै चाहिँ ठिकै अपोइना जिम्स वाचाको चाहिँ फुलापि सिबा नुपि अपोइ जन्दो वेका पिन त सिम्प्लिफाइड किस्म चाहिँ 5-7-5 आएको चाहिँ ठिकै बेसिक सिद्धान्त ठुक्न खर्या चाहिँ सल जसले वाचन जसले अले गब्ले नाप्लाई ब्लेन टेलिफोन सम्पर्क दिब्लेन जिम्स वारेन्टी आवेना छनदो मेन्टरशिप याना छनदो निवा हाइकु ख गुठो भर्चुअल माध्यम निसोंगुदु ठुके प्रविधि या छेलाबला सुनाइया फोटो पिपि चाहिँ अफुक हे दुथाइजुल गुछि सनकति ने थया दिल पुलापि साहित्यकार थो प्रविधि मैत्री मजुपिन त चाहिँ कथिना चाहिँ हे फै वेक पिना पछि कथिना चाहिँ नाप्ना पनि होनी वनी फैजे आउ विशेषण अथके जिन थामावले चाहिँ छुरा जस्ने प्रविधि मैत्री ल ठोक्ने मोबाइल अपरेसन छेल्नुला अथवा साना इयु कारण जिमसम बनी 9 बजे जको नेक्यो जुली चाहिँ ज्याजो नेक्यो जुली चाहिँ ओके परि चाहिँ मकामचा वेकअप इन द गुली गुलिस्ता अनुकूल मधु जिफु मछिन जिफु तर अपरेसन फेसबुक सेजने फेसबुक लाइभ न वइ त फेसबुक लाइभ वेबला रेकर्ड जे कनेक्ट हुनु अथवा कस सोसा न जिउ जुले ओके भिजिटर त बढे अपया वइ हुँदो सुरसरी जिम्स गुगल मीट ज्याज न्याका न्यू संस्करण न्याका उहाँले चाहिँ जुमे कन्भर्ट हैन जुमे वनले चाहिँ ओके आतको हिसाब नियम खुइमा त कयो चाहिँ पार्टिसिपेन्ट चाहिँ थिएन अब एभरेज याबले चाहिँ नियममा सुइमा यो ओके चाहिँ थियो ल फेसबुक सेवले चाहिँ ओके न सुइमा कन्टिन्यू थिएन चोन्दो अध्य मतलब प्रविधि फ्रेन्डली मौजूद आसन वेकअप एसिस्टेन्सी कया सुयो ग्वाले कया चाहिँ वो सुयोवेना चाहँदो बनि वेना चाहँदो वो जुमेना द्वायो फेसबुक हैन सुयोवेना चाहँदो चाहिँ बालाको पक्ष जिल्ला अले उके मध्ये हन उके लिपा चाहिँ छु भरि चाहिँ एडिटिङ यामा खण्डत कि चाहिँ जिमसा एडिटिङ हैन हन युट्युब हैन तै चुनाउँदो हजुर युट्युब टेबल चाहिँ ओके युट्युब भिजिटर चाहिँ भछ कम दो ओके न 25-30-20 प्रचार प्रसार या मगाता जी सायद वसयाना आथो हाइकु प्रेमी पि चाहिँ युट्युब फ्रेन्डली मजो चाहिँ छन् गाजी जिसेला वना जिफु अब छौला प्रचार न मगाउ जिफु प्रचारको कथा चाहिँ छौला हाइकु बिदा दिवे धुपति बिदा जिला अले थके अन्तरंग अथवा मर्मथुपि चाहिँ मजको जुला अझोले न युट्युब भिजिटर चाहिँ मगाउ छ आथो बिस्तार अफया हुने बला सके ओके यो को हे चर्चा परिचर्चा जीमा अलि सब्स्क्राइबर अलि भ्युअर्स छन अफया वनीमा थला जुला छिगो निवा हाइको ख गुको थान निसोन अलि सुसु चाहिँ ठके आबद्ध ख गथिना चाहिँ ज्याजन ह्याना चन दैको खजुल हाइको या ठो हाइको खया चुगु कजी जिया दिल छिसा चाहिँ हाइको चेगु गथिना सुरु याना दिया मेगु न विदा त दु तर हाइको या छिसा छलिया दिया आतिके
न्यायपु नेसा निन्देल चाहिँ मलाई जे वास्तव चाहिँ साहित्यकार चाहिँ मखो जो जिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बिलन छि व्यवसायी अन्तरङ्ग चाहिँ साहित्यकार चाहिँ मखो तर जिके गन चाहिँ साहित्यकार जो चाहिँ छु दुधहरु चाहिँ जिता आताय होला हजुर छौला जी पाजु भैरव गोपाल वैद्य वेका मरेनकुला मलाई जी मनामस्यो वेका त वेका बानाम चाहिँ कवि ख वेका यो जिन जिता जिके गन दैजन न छ हजुर हजुर अथेस्त स्कुलन छे नेवा भयो नेवा भाषा प्रति चाहिँ जो गु प्रेम दुख वया लिपा चाहिँ साहित्यकार जी मफसाना जी लेख रचना चाहिँ नेवा भाषा चेवेना तो नेर चार छे फेसबुक के हाइकु चेउ चाहिँ दिलबार जीपी मेमेपी पासपिसना हाइकु चेवेना आइ जौनी जिन हाइकु 575 सिद्धान्त सिम्प्लिफाइड एना चाहिँ सुसु अध्ययन या भटाना दता अथेना चैबले चाहिँ थो अफ ची हाक हो इन्स्ट्यान्ट अथवा छक्लए थयो विचार चाहिँ पंकी दोपति बिराजुली चाहिँ जिता अफुताला अले ट्राभल यावले गबले भ्रमण चन्मे गबले बस चन्मे गबले गाडी चन्मे अयबले न चेजुला म गजागु हाइकु चाहिँ छिसा छयादिया छुन्दसु दस नेबयारी सन जो विदा देउ चाहिँ विशेष कथा चाहिँ लजगापति दो मला अले मेरो चाहिँ मतिना सम्बन्धी जी चेवेना चनदो तर जी चाहिँ फुका हाइकु चाहिँ मखनी दे चाहिँ जिता ताइ चौदो अथवा साना हाइकु जी फेमा दे चाहिँ जो कुता चाहिँ दो आजि निको सकु चाहिँ जी बच्चा हाइकुला जनावे दो हजुर ओकेलाई चाहिँ अनुमति दस चाहिँ सुरेना दिस पेंगु न्याउति बने अले हानम यो चरने बने हजुर आतकै जो हाइकु मध्यले अपोस्न येको हाइकु दक्ले नपाजी बने भुनु भुनु ख अंगला जगताई भुनु ख अंगला जगताई माथा मथेन भुनु ख अंगला जगताई माथा मथेन तो चाहिँ जी आतक चाहिँ मध्ये हाइकुले तो अपोस्न येको जला अथेस्तो आम्यो कथा चाहिँ आज व्यावसायिक रूपमा थाहा चाहिँ जी चयातैको चाहिँ चरेन आमाई बजारिया सामान राजनीति थे चरेन आमाई बजारिया सामान राजनीति थे भामिले मजु ओ दय चाहिँ अब राजनीति उथलपुथल थे दु अब बजारेन ओ सामान त चरेन जना औसी अमाइना सिनी रहते थे दुला ल मेउ समाज फागो पाटा सनगो सुकाति बेन समाज फागो पाटा सनगो सुकाति बेन अथेस्तो मेउ मिसा प्रतीक लक्ष्मी व सरस्वती दुकुया ताजा मिसा प्रतीक लक्ष्मी व सरस्वती दुकुया ताजा मेउ चिरवाला सर्ग सुपाया ख्वाइला चिरवाला सर्ग सुपाया ख्वाइला हावाला सतोय अथेस्तो मेउ सृष्टिया उह उफ ठाकुला आला थौया जीवन सृष्टिया उह उफ ठाकुला आला थौया जीवन आइता थुल्ने पनि अलाना बिहे गरेन छ खाना पनि प्रकृति मिशा व्यवसाय तकया गो हाइको चाहिँ दिएको दु तर हाइको चिहाक गो साहित्य जुल हजुर चिहाकको चिनाक या रूप जुल गुली चोमी पिन्छ थगु भाव व्यक्त या त सना चंगतु नेनापि पिन्छ बोनापि पिन्छ ओ भाव गतेक अथे थुइका चंगतु कि मडुले अथो थो चरने अजना जिस्यु कथा चाहिँ नेपालले हाइकु साहित्य विधा दुआओरे चाहिँ 2018-19 सालमा यादाए शंकर लामिछाने पाक्या हो यादाए अथेस्तो नेपाल भाषा खेले चाहिँ 27-28 साल पाखे खन्देको चाहिँ न्याना चौर यादाए अथवा साना अर्दियो चाहिँ 27-28 सालमा थौने नियर देरुङला तो हाइकु विधा चाहिँ फरक विचारमा चाहिँ फरक कथा चाहिँ सुयान चौदो
उता धाव कथा याबले चाहिँ थो विधा अझ न परिष्कृत रूपमा न्याउनुको विधा मको अथेला नेपाली हाइकु साहित्य त 50 52 55 साल पाखेन चाहिँ खास भाषा न विकास या और आता है छिउ विधा चाहिँ नेपाल सम्मत 1109 ले जापानी हाइकु या अनुवाद सफु प्यावेर गातिन खटे मख्ने चाहिँ वजुला खयक धाउ खास नेपाल सम्मत 1120 लिपायो दशक चाहिँ न्यू दशक धामला न्यू दशक अफवा हाइकु यो प्रचलन चाहिँ खन्दो आतकै हिसाबमा 55 साल लिपाजक अध्यय चाहिँ 1120 नेपाल सम्मत 1120 थियो चाहिँ ठाउँ चाहिँ 20 वर्ष न्या दैव चाहिँ 57 साल पाखेजला मला वो टाइम एज गया अफो हाइकु या विधा चाहिँ लेखन चाहिँ सुर्जोक अति खसाना आतकै भित्र नेवा भाषा चाहिँ हाइकु या सफु त पिया हो नेन्याउन चाहिँ चेगु तकै हारारी दो nei nyagu nesi chegu taka safo pyawe ka chen dakle na pa suyago pidong ji तकै नापा अदैन त्यहाँ पनि अठिके तब मरु यो चाहिँ प्या होला हजुर अले वयाले पा चाहिँ तो मन हिमांशु थापा चाहिँ जापानी हाइकु यो चाहिँ दकै नापा मन हिमांशु थापा यो चाहिँ जापानी हाइकु अनुवाद यो चाहिँ सफो प्या होका मोहन हिमांशु दाइले वेकाला खसा चाहिँ दिला मको नेवा भाषा है वेका नेवा भाषा नेवा भएन सम्पत्ति ल हजुर हजुर प्राध्यापक नका वेका हजुर अले वयाले पा चाहिँ तब मरु चाहिँ सफो प्या होला अन लिपा बिमल जी पनि सफो विस्तार विस्तार त्यो फुल जो अथेस्तो दया खड्गी अथेस्तो चाहिँ कृष्ण भक्त बोडे थपे पास पनि चाहिँ प्या हो चाहिँ खन्दो इतिहास केना चाहिँ अथे ख अथखासाना थो हाइकु यो चाहिँ स्पेसिफिक गाइडलाइन है न्यू स्कुल अफ थट दो न्यू सैद्धान्तिक पक्ष दो छ चाहिँ प्रकृति बिना यो हाइकु जी मखरियो चाहिँ अवश्य तो छराया फुलाउ परि प्रविधि कथा आथो कने प्रकृति चाहिँ न्याउको ठाना चाहिँ स्वयमा स्वयमा र्यादै उता चाहिँ किगो त्यो र्यादै हजुर तर थौ कने परिवेश वो प्रकृति जग लिखना तना मगता मेमेउ क्षेत्र न केना वन मल्दियो चाहिँ वो न्यू सैद्धान्तिक विचारलाई चाहिँ गुली अब वो किगो त्या चाहिँ अथवा प्रकृति सम्बन्धी स्वानाजगे चाहिँ याना चाहिँ बिन्दु गुली मखा वना चाहिँ त्या चाहिँ नु मोडर्न हाइकु र्यादै मलाई आधुनिक हाइकु र्या वइ चाहिँ आधुनिक कविता र्याथेन तो अथवा यस्तो मोडर्न हाइकु जग्गा चाहिँ पिन दो अथवा न्यू सैद्धान्तिक पक्ष त बोल नि ओके 14 बिया दिसले प्रकृति नापसे ठाटे जुई अले मोडर्न तरिका चाहिँ ठाटे जी देका छिता चाहिँ आए दुकमहरु वे दया चाहिँ जी सेग्रिगेट याना जिना अब न्यू लिना लका जाम पनि जोले चाहिँ छ ओ सिद्धान्त मरो कि बासयो हाइकु सेवले चाहिँ वो चाहिँ प्रकृति वो 400-500 वर्षन चाहिँ वे किस्म वे चाहिँ वो प्रकृति आधारित जुल हाइकु यो त पपुलारिटी भ्यू न बासय ख मलाई जापानी हाइजिन का अले नेपाली चाहिँ थो आधुनिक हाइकु यो प्रादुर्भाव अथवा परिचय या कमरे हनिम डाक्टर आनन्द जोशी ख वेका हो इन्द्रमाली सर यो पिनो चाहिँ इले चाहिँ थो नेपाल सम्म 1125 थुंकायो गतिविधि चाहिँ थो खन्दो का अब त आधुनिक हाइकुले चाहिँ मोडर्न हाइकुले चाहिँ न्यूसँग छौ चाहिँ लकस इन्भाइरोन्मेन्ट है छौ चाहिँ जीवन दाइ गति दाइ छौ चाहिँ डेभलपमेन्ट उता चाहिँ अले उके चाहिँ नापान चाहिँ न्यानो हो त चाहिँ उके प्रकृति चाहिँ गन चाहिँ खग साना चुनमा बेसिकली न्यागा नेगा हो न्यागा आखयो चाहिँ संरचना दे मार्यो थोकने विभिन्न किसिमको हाइकु न होइ चौंदो हजुर गो जिगु थो दैनिक जीवनी जुपिटे वो घटना परिघटना अलि थयो मनोभाव या त कया चाहिँ व्यक्त यागो छगो माध्यम ख साहित्य या थिथि विधा त गुलिस्या तत हागको निबन्धन चया दिगो दो गुलिस्या बाखा चया दिगो दो अले वे घटना परिघटना त कया दको समेटियामा धका उपन्यास न चया दिगो दो
तर इया वो महजुया उना चंगु वो बनामी पिन्ता वो गु थगु भाव प्रकटियागु नीति चाहिँ सर्ट फर्म चिहाकन चाहिँ थगुपट्टि भावना प्रकटिया माताका चाहिँ चिबा खवया चंदु चिना खन यु छि ढंगु रूप तका चाहिँ ठो हाइको या चंगु दु वो थके दुगुपट्टि वो विस्तृत वो व्याप्त जुया चंगपट्टि वो भावना त चाहिँ चिहाक रूप बिबले चाहिँ गु भाव ख गठिक अठे प्रस्तुत जुया चंदु कि मरु या फैकी फैम गुली थाको गुली अप हाइको चुएत जी सेबले चाहिँ साहित्य त न्यू पक्ष विशेष कथा चाहिँ न्यू पक्ष सेमा छ चाहिँ थिटा चाहिँ दस्तावेजी रूपमा देख्यो कि थिटा जनजीवन नवसना देख्यो त्यो चाहिँ अब अंग्रेजी दाइलाई मिशन लिटरेचर हो र चेपति अब क्या गरीबी त उत्थान आयो इन्कम थियो आर्थिक विकास आयो वो मिसने चना वन की चाहिँ वो मिसने चना चेगु धैको चाहिँ जनपक्ष जला अब छौ कथा चाहिँ जनपक्ष ताई एजुले चाहिँ थो साहित्य सृजना या विषय चाहिँ छौ कथा अमलियो चाहिँ प्रेजेन्टेसन या जी खनौ चाहिँ गुलिसा चाहिँ ल जगतना चाहिँ नि पेंगोन याओ 1 घंटा भित्र पेंगोन याओ चाओ झो ग्लास लटना चाहिँ दे ग्लिसा सट्ट छौ पेग एला तनाए ग्लिसा न्यू ग्लास बियर तनाए when to प्रादुर्भाव जो इंटरप्रिटेशन चाहिँ उक्ता था अथवा साहित्य उपन्यास हैबला ता काजला बाखा दाबला विषय चिया काजला छि बाखा दाबला विषय चिया काजला अले कविता दाबला अथेस्तो ताकपति कविता गद्य कविता दाइ पद्य कविता दाइ ओके परिवर्तित रूप दियो चाहिँ थो हाइको न परिवर्तित रूपमा चाहिँ चियाको कन्डेन्स कथा चाहिँ छ एजोले चाहिँ गुलिसा अभिव्यक्त या कला कथा चाहिँ गुलिस्ता न्यू शब्द न फुकात आफो गुलिसा चाहिँ वो न्यू प्याराग्राफ पेंगो प्याराग्राफ त्यहाँ वो ठ्याक्क सुधामा आउँछ ट्याफेमा वो कथा जोले चाहिँ जिसेबले चाहिँ थौकने प्रचलन होइछौं थौकने सामाजिक सञ्जालीय परिवेशले न खस साहित्य खस भयो अंग्रेजी भयो हिन्दी भयो अझ सेबले थौकने पपुलर साहित्य विधाहरू चाहिँ चिबाखा हाइको या ख अझले चाहिँ चिबाखा चेबले चाहिँ ओके न सैद्धान्तिक रूपमा विभिन्न खे चाहिँ वो फरक मद्दनी 200 शब्द की 300 शब्द की 500 शब्द की न्यू पेज की 6 पेज चाहिँ हो के फरक दनी अथेस्तो हाइकुइले न 5-7-5 जगह छ 3-5-3 न धापिदो तर उता चाहिँ आतक जी खनौ चाहिँ अध्ययन यो कथा चाहिँ 5-7-5 यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ अंग्रेजी चेबले सिलेबिक रूपमा चाहिँ नेपाले वाले भारत जापान बंगाली भाषा न भाषा वनले चाहिँ 5-7-5 यो आखा गुलाए चाहिँ वेना चाहन्छु अझै चाहिँ थिता गुलिसा चाहिँ अब 5-7-5 त उ त ठ्याक्कै मेन्टेन या मजो गबले 4 जी गबले 6 जी दिउ न गबले 8 जी दिउ न दो गु नियम दु 5-7-5 यो नियम या त 3-5-3 वा गु 4-7-4 अठिना हिलाइङ की जी मखुजी आ उके चाहिँ अथो 3-5-3 त चाहिँ थुङ्ने छौ खस भाषा चाहिँ बाछिता ध्यान बिदा भइछौ दो अथेस्तो मेमे कथा नहोइछौ जी अध्ययन कथा अमेरिकन हाइको दाबले चाहिँ के 3-5-3 यो 3-5-3 चाहिँ ल्युन याद आयो त मलाई आज एउटा चाहिँ ल्युन त चाहिँ चन्द्र कविता धास जो चाहिँ जो विचार दो अथेस्तो 3-5-3 यो चाहिँ मेउ खगयो 5-3-5 यो चाहिँ रोबर्ट केली यो चाहिँ सिलेबिक हाइको जला अले कलम ज्याक कलम यो चाहिँ 3-5-3 चाहिँ खगो 3 शब्द 5 शब्द 3 शब्द यो चाहिँ यो फर्मेट चाहिँ हो जाउँदो तर छिटा चाहिँ तन छा खमस्या 3-5-3 यो चाहिँ हो खगो यो हरेक साहित्य चाहिँ ठगु हे बिदादु मला वो साहित्यकारी प्रति अनुकूलता यो हिसाबमा वो सिद्धान्त या त परिमार्जित या जी कि मजे
अथके न्यू दुखा छौ चाहिँ थम सिद्धान्त प्रतिपादन या आधार चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा सिद्धान्त प्रतिपादन या जो सारा यसले स्ट्याग्नेन्ट डेभलपमेन्ट स्ट्याग्नेन्सी चाहिँ छिकेन दैमको स्थिर छुन विकास देव चाहिँ छुन जिमको अजोले चाहिँ के बहस चाहिँ जिमाले तर उता परिवर्तनको लागि परिवर्तनको त्यहाँ मजले कि उता सैद्धान्तिक रूपमा गए कि जी नाचा दैथेन तु रोबर्ट केली अमेरिकन आएको गए कि जापानिज टेवला छ आकल न्यू संगु वर्ड तक न कबड्डी आया दाइ मला जिसँग मसो अथेस्तो मे अब अमेरिकन हाइको चेबलाई रोमन चेबलाई चाहिँ यहाँ आख पेङ आख नेहा आख रेला सम्भव जिमको आई वो एजिया चाहिँ सिलेबिक रूपमा हुन सिलेबल ल्याखा याना हुन अथे जिरुङ गाना न वो मेरो चाहिँ जी बनाउ कथा जी अध्ययन कथा चाहिँ रोबर्ट केली यो के चाहिँ इरिटेटिभ एटिट्युड हैन ओके कि गयो अले कटिङ वर्ड ल्याता वो शब्द त छेले मफिया चाहिँ इमसा चाहिँ अले अमेरिकन हाइको दिया चाहिँ 5-3-5 यो चाहिँ सिलेबिक वेना चाहिँ हाइको अमेरिकन हाइको दिया यता प्रतिपादन यता उके सैद्धान्तिक भ्यालु दो अले अथेस्तो ल्युन अझ उता ल्युन ने ध्याउ याना छन अथेस्तो वेन तो दौराने चाहिँ ज्याक कलोमा चाहिँ 3-5 दिन यो शब्द 3 शब्द 5 शब्द 3 शब्द हुन झि चाहिँ अझ न आथो झिउ क्षेत्र चाहिँ झिउ क्षेत्र चाहिँ अमेरिकन हाइको सिनाना जापानी प्रविधि हाइको ये प्रभाव लाग्न चंदो आतकै दुनिया गुलिना छिसा ज्याजो न्याका चना दिगु दु वो ज्याजो यागु इलेना छिसा चाहिँ विभिन्न अनुसन्धान रिसर्च नै yana दिगु जुइमा आतका चाहिँ नेपाली नेवा भाषा हाइको चोपी गोमो दुथेजु अतके ठ्याक्कै डेटाबेस मर्नी मलाई जिना छ न धान खुसाओ चाचो खुसाओ सी पीमति थिएन फेसबुक ग्रुप थियो पि जिमसा ल्याखाबले फरक बनाउन दक्षिउ दौराने ओ के पाएली रसा हाइको लेजा लापि सच्चो गोमजला अले तुयु पुजो उखन तिनी सफो पिकादो नेवाएको मुना निबोर्या चाहिँ ओके चाहिँ सच्चो गुम छिम अत्यन्त दो ओइ आबला चाहिँ जी सबले रेगुलर नियमित हाइको चाहिँ निसा चाचो दुजी दियो चाहिँ जु अनुमान दो निससेन अपोज जु अनुमान दो चारास नै झिउ नेटवर्क मलापिन दय फुगन न अथेस्तो चेयर याना ठ्याक्क भिजिबल मजुपिन देफो निसा चाचो चाहिँ नियमित चाहिँ पिन्छ दुजिदियो चाहिँ जीवनमा नेवा हाइकु खया विकास नीति साहित्यकार पिन्छ छुयामाली थिएछ अले छि कजि जुगो नाता चाहिँ छिगु दायित्व चाहिँ छुदु थिएछ थके ना विशेष ना चाहिँ जिउ दायित्व रिउला आथे त विशेष कथा चाहिँ जिमसा कुतय न थ नेपाल भाषा खेले नेपाल भाषा साहित्य ढुकुली थो हाइकु विधा चाहिँ वो चाहिँ 22 शताब्दी जुल थियो चाहिँ मेमेउ साहित्य विधा सिबे थियो चाहिँ विकास क्रम चाहिँ भचा सुस्त जुल त्यो चाहिँ निरन्तर हो दिगो विकास चाहिँ जिमाल देव चाहिँ जिमो कुता हो जिउ कुता चाहिँ वया कथा चाहिँ मेरो देव चाहिँ थो हाइकु साहित्य विधायता चाहिँ निरन्तर न्याकावन्त चाहिँ फुक्कसाना दिन नाचा न्यू स्कुल अफ थट तो उता चाहिँ समायोजन याना चाहिँ न्यू स न्यू या थोथो आधार न्यू जी मक्सद छया नाउन मल्ले चाहिँ फुका ससे पे जी नोम मनो जो चाहिँ जिए अध्ययन याना अथवा जियो जगे त्यहाँ चाहिँ फाइमको जी सेबले चाहिँ आतके नापान चाहिँ यको न्युवन चाहिँ समर्पित ज्याच पि हाइजिन पि अथवा हाइकुया प्रेमी पिन्दो फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली अनुभव इन्द्रमाली सर मर्या भने वेका दोस अझ नै यको ख ल्यादै भइदि जया खनि जी तर थो इला मलारले मेबी आछि दुतिसँग चाहिँ बालको चाहिँ मल्दियो चाहिँ हजुर ठैले हैन ल्याउँदनीको हाइको नेवेदी त इना फेना छैन हजुर
मेरो छजो हाइकु चाहिँ जी ल्याएको पाकागो मुतु खगो जय नुगले पिजोइ मिखा पाकागो मुतु खगो जय नुगले पिजोइ मिखा फुटमाली भई ताल लताइया जी फुटमाली भई ताल लताइया जी सर्ग चौचाँदा किसिया न्याप इमुचिया मैदान गकी सोनिगा किसिया न्याप इमुचिया मैदान गकी सोनिगा मेउ मचा ख्वा लुई सुपाया बा हिलाभी मचा ख्वा लुई सुपाया बा हिलाभी पहिलाउ ख्वा बोल ला नेपा दियनी मग समय तले ला नेपा दियनी मग समय तले थ त्याकाचनी ला नेपा दियनी मग समय तले थ त्याकाचनी हजुर के चाहिँ बढी चाहिँ नाचाइसमा फरक चाहिँ खण्ड हजुर ख ठुई किताबटी चाहिँ यो त नयाँमा गुली चाहिँ नियन साथी चाहिँ ठुड्याटासँग खनि दका चाहिँ ठुकी अफु गुली चाहिँ भटिचा व्यङ्ग्यात मेगु हे उकेपट्टि बिम्ब प्रतिबिम्ब के आधारित ज्याचंग त अति ख ओ थो साहित्य दियो चाहिँ अथे जी खा जी छु बिम्बैना किन वेतनो खा हजुर न्याना दि मेसा बनी मेसा चाहिँ वो मथुइना फु यो मेरो पर्सपेक्टिभ न जी फु हजुर एजा जी सो कथा चाहिँ साहित्यकार अथवा सुन विधा साहित्य चाहिँ विषय चाहिँ वो साहित्य आधारमा जी छुदातेनो ख बनी मेसा सोइ मेसा न्यानी मेसा न वे ठीक लासा हो सफल जुला मकसद चाहिँ कुताया भनिन्छ हजुर पक्कै न गुलिना ठाउँकने जिसन साहित्यकार खनाचना वेका पिन्छ थगु रिटायर्ड लाइफ ठुङ्का जक तो साहित्य खेले ल्याउँदनीगो ई चाहिँ छेलेगो तका चाहिँ साहित्य त कहाचना दिएको दु नुगु पुस्ताइ पिन्छ चाहिँ अपासक निवा खेले अपासक साहित्य त लिएको खने मडु नुगु पुस्ताय त न साहित्य प्रति आकर्षित यागु नीति जिगु दायित्व छुजी कठिना चाहिँ वेका पिन्छ चाहिँ आकर्षित याफै उसका कना दिसले साहित्य यो नेवा भाइ साहित्य खलाबले छौ कथा चाहिँ नेवा भाइलाई पनि कम मोजे आउन अझ्याना साहित्य आकर्षण चाहिँ कमजोर चाहिँ खण्डो जी सेबले सारासनी जिमी स्कुले बनिबले चाहिँ स्कुले न नेवा भाइ पनि दो कलेज न पनि दो युनिभर्सिटी न दो अथौकने चाहिँ अले छेन नेवा भाइ लाउजला स्कुले वसा हो माध्यमिक नेवा भाषा खलाउ चला अंग्रेजी भाषा खेबा भाषा साइन्स भाषा हिसाब भाषा न माध्यम चाहिँ नेवा भाषा खला दैबले चाहिँ वो अफ होजला अब उके ऐच्छिक जुला लेपाजुले नेवा भए ल्यावे वर्जित थे जुला हुन्छ निषेधियाना तौथे गनगन स्कुलला अंग्रेजी खलामा आउथे चाहिँ अझ नियम देखला अझ जो अथवा मेरो छौ चाहिँ झिएन प्यारेन्ट्स पिसा अभिभावक पिसा मा पिसा स्कुले ठाकुर रिया चाहिँ खेबा लागला हजुर हो दे मतलब झि मसा पिसा खेबा छैन हो चाहिँ हना वो से कि न मसावे से नि वो जन नेगेटिभ इम्प्याक्ट लाउने रे चाहिँ चिसा मथुया चाहिँ हो जुल आओ जु जिरुला करेक्सन या माउरे चाहिँ आथौ परिवेश चाहिँ नेवा बाला मलाई नेवा बा से कि मलाई नेवा बा वन मला नेवा भाषा खला मला हजुर अले दु साहित्य त थैता छु साहित्य विधा ख हरेक प्रत्येक मनोविज्ञ साहित्य विधा छौ चाहिँ दय दय हो कि कविता चाहिँ कि बाखा चाहिँ कि उपन्यास चाहिँ कि ताको साहित्य चाहिँ कि चियाको साहित्य चाहिँ हो दया चाहिँ अझ वो प्रस्फुटन गबले जी रिज गमस्यो अझ दै दियो चाहिँ थो रिटायर लाइफ यो चाहिँ ख आओ अझ पनि चाहिँ आकल झुकल चाहिँ देफ हो तर बिचे प्रोफेसनल ज्याखैना चाहिँ पिने वनमा अवस्था चाहिँ वेक अप न्यू साहित्य सृजना चाहिँ छु बच्चा मोजु जीफु तर वेक अप न्यू निरन्तर
ओ क्रियाकलाप चुनाव चौक खसा रिटायर जिन गाना हाना वे फेम को जो थमे चाहिँ हो ख एजिया चाहिँ अथवा निरन्तर साहित्य सृजना याबले टेक्निकल लाइन चुने पि हो नन टेक्निकल लाइन चुने पि के फरक धार चाहिँ तो हजुर छौने छ तकलेली पता यासन गथे कि नुपी साहित्यकार आकर्षित जुया ओहे कपि छायालाई दि साहित्य युठो लफै तर ओहे कपिन छ वो यात्रा चाहिँ निरन्तरता बियाचौं खनिमडु उके निरन्तरता लागि चाहिँ चिसा सुयामाली छेछ उकेलाई मूल खला बजारीकरण ने ख मलाई साहित्य अब खे थकल कि हे थकल धापति थेन साहित्य सृजना अपोजल कि बजार दै अले बजारे चौपिस चाहिँ अब न्यायसँग साहित्य न्यायसँग गु न्यायहरू चाहिँ दै अथवा यस्तो चोइस अपवाद देख्दा चाहिँ सृजना न अपया मलाई ओके चाहिँ अब कस्ट इफेक्टिभनेस हो बजार व्यवस्थापन चाहिँ तस्कन थपपट्टि ख तर न आ थौकने यो नेपाली परिविषय सेवले खस फुक्क भाषा न नेवा भाषा चाहिँ मक्की सर्जक चाहिँ छौ धारे दो अले पाठक चाहिँ मेरो धारे दो न्यू प्यारल लाइन थ्याउना चाउँदा वो बनाउन मिडिया चौखन बरो आथौ कुनै यङ जेनेरेसन अथवा युवा पिढी चाहिँ मेवे स्टाइल चाहिँ गएकी हाइकुए बन्यो चाहिँ चाहना ज्या जाउनु तर मिया तक अब छु दन या तक कविता जगे जिमसँग कविता जको हो एजा कविता चेर्या सफोना होला फुका होला तर वो बनि पिन याइ पिन चाहिँ मनता हजुर अथवा उपन्यास विधातालाई बनाउँछ मार्केट अलग तर बजारे ग्राहक गजपिन दुख अझ यो सामान चाहिँ चिसन देखमाल त्यो चाहिँ थो इकोनोमिक थ्योरी हिसाबमा चाहिँ हिसाबले अब पाठक गजपिन दु सृजना न अझ जी मलाई अझ या चाहिँ थोने टाटाको साहित्य बन्यो चाहिँ धेरै चाहिँ कम थिएन तना होला दैनिक जीवनीपट्टि ल्याउँदानीको छु यी चाहिँ चिस व्यथित यागु नीति फुर्सदियो यी या त व्यथित यागु नीति चाहिँ साहित्य लियोस चाहिँ बालाई थेट्याका दिया कि मदिया गथिता छि त ओख तयला मगो थोला साहित्य सृजना दियो चाहिँ अब अथे सृजना चाहिँ जिमको जिस्युको त जीवन अनुभव भएका हजुर हजुर थिता चाहिँ आजि हाइकुया चाहिँ जि कविता चाहिँ जि चिबाखा चाहिँ बाखा चाहिँ उपन्यास चाहिँ यो चाहिँ छौ मनस्थिति योजना मरेको चाहिँ छुने चेपे हजुर साहित्य सृजना गुण थिति विधा त दु ओ सृजना यागु छौ बौद्धिक क्षमता जुला छौ भावना यु खजुल ओ खय त ओ सृजना या त चिस आर्थिक पाटो पाके सोया आर्थिक रूपमा सोया अब त टोटी उट निरन्तरता बिम फेर थायो प्याची जुइ कि जुइमा खुजी औके निरन्तरता बिउमा बिरे जि आशयको चाहिँ अनुभव जुए थयो न अनुभव है मिया तक जे व्यवसाय गर्ने अथवा थयो लजगायो ओके चाहिँ थिथि थासे चाहिँ अब व्यस्त जुला अबले चाहिँ सृजना याता थाकुला लुमसन विभिन्न कारण या मफ्ता अथेस्तो मेमेपि सर्जक पिन थयो जायो टाइममा चाहिँ अथे या मफिन्दो तर ओ गणना गना थौकने चाहिँ झिउ सृजना यास अबले चाहिँ छौलाई याउँदै हजुर अझ याना चाहिँ दुर्यो चाहिँ जो विश्लेषण का अझया चाहिँ अपि चाहिँ निरन्तर जीमा आना ज्या चाउँदा आएपि युवा शक्ति त न गणना साहित्य चन्द एपि ख्याली विधा भन्ला संगीत भन्ला मे भन्ला गणवन दियो चाहिँ दो हजुर भाषा गु प्रयोग गर्दियो हो मे पाटो जुला एपि वना चाउँदो एपि थोनेवा खेले नेवा खेले न अझ वैतन दियो चाहिँ जो भलसाद हजुर पक्कै न साहित्य नेवा साहित्य चाहिँ तब्य नाउनी अझ न बाला नाउनी थका बलसके अरे चपाछे छाया दिला खलबला हिया गु चले चाहिँ इ मजिदको गुजिया चाहिँ चिगु खलबला नेनाजना दिपि सकल सकमी भाषा मेजु पिन्ता छुदया दि दक्लेलिका मुल्क चाहिँ दकाना बाला जे छिनापा चाहिँ फुक त चपाछे हो भादगाउँ टेलिभिजन या त यको सुभाविमा हाइकु विधा हाइकु विषयले छुछो ते अवसर बिया दिला वया लिपा चाहिँ आथो हनिबा पिन सोकुमी पि हो तो नेवा खेले जागरने न्याना चपि सकलसिता चाहिँ न्यू संगु चीज चाहिँ जे धा बात है चाहिँ जो फिल दो
दकैना पाला साहित्य जी नाचा दान साहित्य सृजना फुकिसकेन वो अन्तरङ्ग गणन दु विता चाहिँ प्रस्फुटन या मला गएना या ख गुपति विद्या जिल ख वो चाहिँ या मला मेरो दे चाहिँ आछि संस्कृति संस्कार कला संस्कृति फुक निरन्तरता बिव निरन्तर झ्याकाउने उयो चाहिँ झिउ भू सोच्दो उता चाहिँ यथार्थ या चाहिँ विचाया मलाई अर्थ हो मतलब थित दिगो विकास चाहिँ गएन या दिगो विकास गएन या फेरि चाहिँ हो खल्नामा भ्यायो सिस्टममा आयो सिस्टम फरक दिनुला भ्यायो स्रोत साधन हो आयो स्रोत साधन फरक दिनुला भ्यायो जयाउ परिवेश हो आयो जया परिवेश फरक दिनुला अत्युनी चाहिँ थयो परिवेश थिस संस्कृति संस्कार मकावन्ता चाहिँ छुचियाउले कम से कम न थिस याम आउ चाहिँ नखसक हनेको चाहिँ याना भयो मलाई तर उता चाहिँ थयो परिवेश चाहिँ परिवर्तित रूपमा या मलाई मिया छिया खा वेन तु भौच चिना सरा दिया रहतन तो उता या मैले कि परिवर्तित रूपे चाहिँ वे मलाई एजुली चाहिँ आथो मिया छि पुर्खा पिसा चाहिँ छु समाज त योगदान न गुलिसा फल्च देखाउन गुलिसा तु देखाउन गुलिसा जात्रा व्यवस्थापन न आउन थौ वे छि पुर्खा पिसा न्याकाथको स्रोत साधन तयाथको न छिसम व्यवस्थित ना के मेयो छपा अपन तनिफु अवस्था चाहिँ छिपी मर्नी आ एजिया चाहिँ हो गोपति हो वेका पिसन तैथको चाहिँ विधि प्रविधि ख उता अझ थौ परिवेश त्यहाँ चाहिँ न्याका भनेको दिगो विकास हो कथा चाहिँ छिसन जनावन बात है हजुर चपाछे छाइदिला निवा हाइको या विषय अले गोथो हाइको ख या कजी कथा को ज्यासना चना दिगो धोके बारे छु ख कना दिला ओके नि तेछि तयको सुबाति चना हजुर आपला सुबा सकुन्तला जी नापा सकले भातगौन टिभी हो चपाछे टिम नापा अले प्राविधिक रूपमा चाहिँ पासमे थन फुकचना दिगो वेका पिन्तना आपला सुबा जिउ खतेको अवसर बियातला ओके हाना अजन सुबा हजुर सक्ने भाजु बेजबी ठाउँ चपाछे साहित्यकार भाजु अले नेवा हाइको खया कजी फाजु सुरेश प्रधान जुया त बनाएको ख अले वेक नाप चाहिँ साहित्य विधा या छगु विधा हाइको सम्बन्धी छु ख निनिकने यागु कोतयानको ख अले छु ख पक्कै न सिका दिल थका फलासना कायजना थयागु ज्याजो छित गथेताला छिनसला सुझाव दसा पक्कै न सपुतय दिथका फलासका से मेगुवाले हान मे मछमा पाहाजना जित पाछि वेगु हेजी मेगुवा तकै नीति जितना बायोनिको उजा बिया दिस भातगो टेलिभिजन सेसना दिस थया तबा शुभ